Prague Promotion uvádza Машина это где? Машина. Падали. Мозг станет меня мозг. Но, заяц, но, почкай. No počkaj. Pěte vydanie. Scenár Kurlianský, režia Kotenočkin a Tarasov. Na slovenskom znení spolupracovali Ivan Podlesný, Dušan Kolár, Eva Pospíšilová, Jana Dekanovská, Roman Mihina a Pavel Skalický. Pre Prague Promotion v štúdiu Jupiter vyrobila Pulp Fiction v roku 2008. Ну, заяц, но, почкай. Koniec